Krajnje je vrijeme da se bez ikakvog uslovljavanja formira Savjet ministara, a potom i da Parlamentarna skupština BiH radi u punom kapacitetu, poručili su nakon sastanka delegacija HDZ-a i SNSD-a u Mostaru lideri tih stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Dodik je izrazio spremnost da se produži rok važenja sporazuma SNSD-a, HDZ-a i SDA iz avgusta kako bi se pronašlo rješenje i deblokirao izbor Savjeta ministara. Ja ću opet biti možda malo preoptimističan, ali ja duboko vjerujem da je krajnje vrijeme da se uspostavi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, da počne normalno funkcionirati. Volio bih da sam optimista ovako kod Dragan, ali ja mislim da ovi zezatori iz Sarajeva naporno rade na tome da onemoguće bilo kakav napredak. Između Čovićevog optimizma i Dodikovog razočarenja sarajevskim uslovljavanjima i stalnim izigravanjem dogovora treba posmatrati još jedan u nizu bilateralnih sastanaka dvije partije koje imaju identične stavove u vezi formiranja Savjeta ministara. Hvaljujem se HDZ-u koji je u svim programskim orijentacijama otvoreno za pristup NATO integracijama, ali isto tako ne smatra da je operativno potrebno zaustaviti svaki drugi nivo u Bosni i Hercegovini zbog nekih tehničkih pitanja kao akcioni nacionalni plan, što je problem za nas. Svjestan je Dodik da je za dogovor u Bosni i Hercegovini potrebna i treća strana, to je SDA. Ostala je blaga mogućnost novog trojnog sastanka Dodika i Čovića sa Bakirom Izetbegovićem. Ali sa njim to su obična pravila koja ničem ne služe. Znate, čovjek koji potpiše pa ne valja, čovjek koji sjedi s nama samo dvojicom i mi mu traži da mu nešto upišemo u dokument, mi mu upišemo dokument, a onda on neće da potpiše, jer mi smo brzo pristali, pa je to njemu sumnjivo. Pa onda ode pita neke svoje, pa on kaže sačekaj malo, pa ništa ne uradi. Ja ne vidim svrhu svega toga. Ja sam zagovornik ideje da sjednemo zajedno i da otkočimo ovaj proces, da jednostavno on više nema svoj zastoj. Tu postoje još neke nijanse koje moramo utvrditi, ali je evidentno došlo vrijeme da se uspostavi Vijeće ministara, a time i Parlamentarna skupština da počne raditi. Čović je još jednom ponovio da će ministri iz HDZ-a BiH spriječiti da odlazeći Savjet ministara izabere direktore SIPE i obavještajno-bezbednosne agencije s obzirom da su mandati obojici direktora istekli ili ističu za koji dan. Znači nema nikakve mogućnosti da se takva aktivnost odvije u Vijeću ministara uz prisustvo predstavnika Hrvatske demokratske zajednice. To sam mislim rekao vama i zadnji put. Ja nemam namjeru da zamolim HDZ da mijenja svoj stav. SNSD je ponovo podržao zahtjeve HDZ-a BiH za izmjenama izbornog zakona kojima se, kako je rečeno, traži da jedan narod ne može drugome da bira predstavnike. Milorad Dodik ističe da je to veoma važno jer i Srbi u federaciji moraju da imaju svoje autentične predstavnike u vlasti, a ne špekulante koji rade u interesu drugih, a ne srpske zajednice.